bab 145 darsu en bab dambugal ngal ne yewta en ma yudu'a bihi konko du'ante lil maridi wonande nawndo ana Aisha ƴettama e nene meɗen Aisha radiyallahu anha anna nabiyya wonde annabajo sallallahu alaihi wasallam kana ɓelatike ida staka al insanu si neɗɗo wullitike muusidi a shay'a goɗɗum min e makko aw kanat bihi ma laatike e makko garhatun barme aw jurhun ma ɗum barme garhatun e jurhum fof ko barme kono ko façon barmeji sertuɗi wayla nabiyu annabajo sallallahu alaihi wasallam makirayno bi usbihi hondu maɓɓe no hakada ni ay wa wada ɓe waɗa sufyana bun uyaynata waɗi sufyana bun uyaynata ɓiɗɗo uyaynata arrawi bimana filliɗo hadisi on o waɗiri ni e sababatahu hondu makko sappordu ndum bil arde ka leydi wonelaɗo ko noon warrayno kolli maɓɓe ɗin siɓe senike dargol goɗɗo ni ɓano wona vidéo on sutaki ko audio ɓe waɗira ni hondu noon ka leydi bimana ɓe tuggandu ka leydi summa rafa arette ɓe ɓantandu ko kam wagala ɗum maka bisimillahi inde Allah turbatu ardina ɗum ɗo ko mbumbo laydi leydi amen dinni biriqati ba'dina sabu tutaɗo yoga e amen yushfa bihi ɗum himo sellinire sabu ɗum saqimuna musendiji amen ɗin ɓe idini rabbi ay ɗuma e joomi amen ko alda e shirku ko alda e coragol ɓe moccamo ɓe wutta ɗum ɗo e makko ko ndikkay inchallah muttafaqun alayh ko andigol ɗum ɗo kadi ko façon moccugol aratawamo du'anomo ha gayna yetta hondu mum ɗum memina ka leydi ɓantandu inna bisimillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna ɓeydini rabbina wutta e makko muttafaqun alayh wa anha kala tawɗo kadi wawali hunjaɗe ma wawali bamde moƴƴa toujours on andi haren ɗo acciti numéro téléphone ji faalaɗo ɓeyditade kala ko tawata ko hendi kon ɗo fantanimo ma o famali moƴƴa 628 60 53 09 657 katel kon même numéro 631 ka intercell même numéro kadi kasotelgi wanha ƴettama makko anna nabiya wonde annabajo Allah on sallllahu alayhi wa sallam kana ɓe laatike yaudu ɓe ndaroyayno baɗo ahi yoga e ɓeynure maɓɓe nde sino nawni yam sawɓe maskira ɓe memira biyadihi yumna sokeo maɓɓe ñama ngo waygol ɗumaka allahuma rabbannas allah yo jeyɗo yimɓe ɓe adhabil basa naɓu kaalo o lorra o sonja itta wasfi sellina anta shafika on sellina wala shifa lekki ala illa shifa kasi ona lekki makin shifa an lekki la yugadiru ki accata sagaman musendi muttafun alay ɗo kadi ko façon du'a ko goɗɗo du'oranta nawnuɗo wa ana nasi radiallahu anhu annahu no kanko qala o maki qala nelaɗo maka ni li sabiti wonande sabiti rahimahullah ala arɗi ka accatami moccire anas kan innani sabiti wo accatami moccire bi ru'yati rasulillah sallallahu alaihi wasallam moccanɗe ko nelaɗo moccirayno kon qala wi bala o mi accay qala wi allahumma ya allah rabban nas mudhiha bil ba's ishfi anta shafi la shafi illa anta shifaan la yughadiru saqaman ɓay ko joni janguɗen hadis on ko même hay hunde ɓisaki hakkunde mum ko ɗum haɗi firen rawahu al-Bukhari wan Sa'id ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu qala wi adani rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah ndaroyno lan jakka de nelaɗo kañum darayno kawtal ɓe mum e siɓɓe mum e jataguiɗo mum si nawni fa qala ɓe maki allahumma ya allah ishfi sa'adan sellin sa'ad allahumma ishfi sa'adan sellin sa'ad allahumma ishfi sa'adan sellin sa'ad ɗo kadi no woni filli ne laabi tati rawahu Muslim wa an abi abdillahi usman bun abil as radiyallahu anhu no kanko shaka o wullitino musendi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanelaɗo allah o wullitino waja an musendi yajidi hundi o heɓi ɗum fi jasadi ka ɓandu makko fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo allah makanimo usman hino ko watta kon da yadaka waɗu jungo mangon alalladi e dow nden nokkure ta'allama wonde musude min jasadi ka e ɓandu mandu waqul wi'a bismillahi salasan laabi tati waqul wi'a sab'a marratin ko ɗum woni laabi jeɗɗi a'udhu min wolori bi izzatillahi teddungal allah ngal wa qudratihi e mangu makko ngo min sharri ma ajidu immorde e bone ko ɗum woni momi heeɓi on ɗo wa uhadiru e miɗo rento rawahu Muslim ko imam Muslim on ko filli hadise on wa an ibnu Abbas radiyallahu anhuma ani nabi ko ƴettano ba sallallahu alaihi wasallam qala maki man ada maridan kala ndarto nawɗo lam yahduruhu ajaluhu ko ɗum woni tawatama ajaluhu lajal makko ngal faɗa man ada maridan kala ndaroyɗo nawnuɗo lam yahduruhu tawaka e makko ajaluhu lajal makko ngal faqala o wi indahu takko makko ɗon sabu amarrati laabi je
as'alullaha al-azima mi torori Allah o ɗo tedduɗo rabbal arshi teɗo arshi al-azim tedduɗin an yasfika nde o sellinayma illa afa Allah sona Allah yafoto min dal kamari ɗimmorde nden ɗon nawnare si tawi woni wiɗen lam yahduru ajalu so tawi lajal makko ngal timmani kala ndaaru ɗon nawnuɗo tawi harana e nden nawnare ɗon umata tawi lajal ngal timmali o mocciri mo ɗum ɗo o dorani mo ɗum ɗo wosina Allah yafotomo nden nawnare bimana Allah sellinaymo legoy رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري دو شرط البخاري كون واد سنلا واتاني أم متوات لجال منتوالي كتايا دو جوني توانا وندارا دراما كو اندن نو ماياتا دو أنا دام دون دو إن آمو دمي حديث كرياد الصالحين كتفسير عبد الله قال won de nelaɗo eno maki ɗon kala tawɗo namɗo doranimo ɗum ɗo wo alasina Allah sellinaymo ko tawi la jangal timmani wano ƴettama makko anna nabiya sallah sallam dakhala alayya natuno e hoore an arabiyan kejo yauduhu imo daramo wa kana o laati ida dakhala so tawi woni o naati alaman yaudu e dow mo dara tan ɓaala ene la ba'sa tahurun inchallah ella o ala inchallah si Allah jaɓi ko laaɓal tunni rawahu al-Bukhari وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان جبريل اتى النبي واريك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد استقيت او لتك موسى قال لا ما نعم قال جبريل بسم الله وان الله رجيك ما مكد من كل شيء يؤذيك وندم اللرد من شر امرد بن كل نفس كلونك او اين ما يتر حاسد ان يمدو الله يشفيك ونكو سلينما بسم الله ko inda Allah raqika mon ko mom moccirde ɗum ɗo kadi ko façon moccande ko ɗum Jibril moccirno nelaɗo ka nelaɗo fooyi rawahu Muslim wa an abi Sa'id al-Khudri radiyallahu wa abi Hurairah radiyallahu annahuma no kamɓe ɗiɗo shahida ɓe tawdan ala rasulillahi ka nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu no nelaɗo kala ɓe maaki wo man qala kala wiwɗo ɗum ɗo ema en firata ɗum ɗo ko adkari ɗiɗi tawata eɗen andi firu mum ni wo kala tawɗo ay woɓe tawi nelaɗo Allah hino maaka wo man qala kala wiɗo la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuhu wo joni makko gonginaymo fa qala wi la ilaha la ilaha illa ana Allah jaabo hi ko gonga ala rewteɗo so wonami wa ana akbar ko min ɓuuri mawnude wa ida qala fi jiyaɗum la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu قال الله نلا ما كي يقول والله جابته لا إله إلا أنا لا رأيت رسولنا وحدي لا شريك لي وإذا قال في الجهاد إني لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله جابته لا إله كوغا لا رأيت إلا أنا للملك كم يودن لا من ولي الحمد وإذا قال سنت لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله جابته لا إله إلا أنا ولا حول خير ألا ولا قوة دول ألا إلا بسونا سبوة وكان أولاتي يقولهم وولينوهم وكان أولاتي يقولهم ويأ ومن قالها كلا وودو ديدو كنغو في مرضي عندنا ونار مكو ثم ما تعرفت وما يمير لم تطعمه النار يتنيا متام يتنيا متام أبدا رواه الترمذي وقال وي حديث حسن